أسۍ کرو ذِکر اکہِ تمہِ صنفٕچ یُس سٲنِس عقیٖدس سۭتۍ واٹھ تھاوان چھِ سُہ صنف چھُ مرثین ہُنٛد صنف مرثی کتھ چھِ ونان امیِکۍ اجزائی ترکیبی کم چھِ اتھ صنفس تہٕ باقٕے اصنافِ سۄکھنن کیاہ فرق چھِ پانہٕ ؤنۍ أسۍ کرو یہِ ویژھناونٕچ کوٗشش نظرِ ترٛاوو مرثی لفظ چھُ عربی زبٲنۍ ہٕنٛدِ رِسا لفظٕ نِش اخذ کرنہٕ آمُت رِساہُک مطلب گوٚو ودُن یا بیٖن کرُن عام اصطلاحس منٛز چھِ مرثی نظمہِ ہٕنٛدِس تتھ صنفس ونان یتھ منٛز کٲنٛسہِ مرن وٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن وصفن تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن مُصیبتن پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ آمُت روٗداد نظمس منٛز آسہِ وۄنۍ گوٚو خاص اصطلاحس منٛز چھِ مرثی تتھ معتبر تہٕ مستند صنفہِ ونان یتھ منٛز شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن جانثارن ہٕنٛزِ بہادُری تہٕ وصفن کیو دردو کربہٕ کِس منظرس پٮ۪ٹھ حال بیان کرنہٕ یِوان چھُ مرثیس چھِ انگریزی پٲٹھۍ ایلیجی تہٕ لاطینی تہٕ یونٲنۍ زبٲنۍ منٛز ایلیجیا ونان اردو کٲشِر فارسی تہٕ عربی زبٲنۍ نٮ۪بر لاطینی تہٕ فرہنگ کمہِ آیہِ تہٕ کمہِ ترٛایہِ چھِ مرثی تہٕ امہِ کِس فنس گنٛزراوان اتھ سلسلس منٛز چھُ انسائکلوپیڈیا برٹینیاہس منٛز اکھ مُفصل مضموٗن موجود وٕچھوے تہٕ انسان چھُ زینہٕ گرِ پٮ۪ٹھے یتھ ناپایدار عالمس منٛز یِتھ أچھ پھیرن ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز مرثی پران شاید یتھ فٲنی سرایس پٮ۪ٹھ عالمی بقاہٕچ پایدٲری وٕچھِتھ ماتم کران اکھ زا شُر چھُ باقہٕ ژھٔٹِتھ تتھ پزرس مۄہرِ تصدیق ثبت کران یتھ منٛز تورکہِ پایدار عالمُک راز گُپِتھ چھُ یِہوے وجہ چھُ زِ باقٕے اصنافِ سۄکھنن مُقابلہٕ چھُ مرثیُک ترکرِ پوتُر باغہِ بُرد باسان یہِ سلسلہٕ رِسا چھُ دراصل تمہِ عملہِ ہُنٛد رد عمل یُس انسان پُرامن زندگی منٛز انتشار تہٕ افراتفری پٲدٕ کران چھُ غمُک اظہار چھُ مختلف صوٗرتن منٛز سپدان کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ دردِل غمخار یا کانٛہہ ٲشناو راوان سُہ چھُ غمُک اظہار أچھ ہارنہٕ کِس یا رِونہٕ کِس صوٗرتس منٛز کران بنی آدمس چھُ روزِ ازلے غم باغہِ آمُت آدم ہیٚکہِ نہٕ ہرگز بے غم ٲسِتھ أکۍ فارسی شٲعرن چھِ یہِ کتھ ییٚمہِ انمانہٕ ؤنمٕژ دریں دُنیا کسے بے غم نہ باشد دریں دُنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد سامعین کرام مرثی چھُنہٕ صرف تہٕ صرف احزٲری تہٕ اشک بٔری ہُنٛدُے یوت ناو بلکہِ امہِ صنفہٕ دٔسۍ چھِ مرکزی کِردار سٕنٛز مظلوٗمی سۭتۍ سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اوصافن معجزاتن کراماتن تہٕ بہادُری ہٕنٛدِس پٲغامس تہِ ویژھناے گژھان وۄنۍ ترٛاوو أسۍ امہِ کٮ۪ن اجزائی ترکیبین پٮ۪ٹھ نظر یِم اتھ صنفس باقٕے اصنافِ سۄکھنن نِش جُدا کران چھِ امہِ برٛونٛہہ زِ کٲشِر مرثی وٕچھوکھ أسۍ اجزائی ترکیبی ہٕنٛدِ ٲنہٕ مٔنٛزۍ یتھ کتہِ وضاحت کرٕنۍ چھِ ضروٗری زِ سانٮ۪ن درود و اذکار چٮ۪ن محفِلن شبانہٕ گٮ۪ون محفِلن تہٕ امام بارگاہن منٛز کٲشرٮ۪ن مرثی خانن منٛز چھُ واریاہس حدس تام ہِشر ہیوٗ باسان فرق چھِ صرف ادا کرنٕکہِ طرزٕچ کٔشیٖرِ انٛدر چھُ سانہِ ثقافتی تہٕ تمدنی زندگی منٛز گٮ۪ونس لہر تراونس یا ونونس پٮ۪ٹھ اکھ مُکمل رٮ۪وایت ڈٔکھِس کٲشرٮ۪ن مقام بنٛد مرثین تہٕ آزاد نظمن منٛز چھِ مقامن ہٕنٛز فرق آزاد نظمن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ مرثین منٛز تہِ ژھوٚٹۍ زیٖٹھۍ مصرٕ آسان وۄنۍ گوٚو آزاد نظمن منٛز چھُنہٕ یِمن ژھۄٹٮ۪ن زیٹھٮ۪ن مصرن حیت ہٕنٛدِ اعتبارٕ اجزائی ترکیبی مقرر ییٚلہِ زن حیژ تہٕ طرزِ ادا کہِ حوالہٕ مرثین ہٕنٛدِ خٲطرٕ ترکیبی عنصر موجوٗد چھُ آسان یِم عنصر چھِ 5 نمبر 1 برخاست نمبر 2 گتھ نمبر 3 دُمبالہٕ نمبر 4 کرٛیک تہٕ نمبر 5 نشست وۄنۍ وٕچھو برخاست کیاہ گوٚو یہِ چھُ فارسی لفظ لغوی معنی چھُس اند واتُن کٲم مُکمل سپدٕنۍ یا معاملہٕ طے گژھُن مگر مرثین ہٕنٛدِ اعتبار چھُ یہِ تمہِ رُکنُک ناو یُس کٲم شروٗع کرنس یا آغاز سپدنس تہٕ تھوٚد وۄتھنس کُن اِشارٕ کران چھُ دُمبالہٕ یہِ تہِ چھُ فارسی لفظ دُمبالہٕ چھُ کُنہِ چیٖزٕ کِس ٲخری حصس ونان یہِ چھُ مرثیُک دوٚیِم رُکُن یُس برخاست کرٛیک تہٕ نشست مصرن سۭتۍ شُمارس یِوان چھُ گتھ چھُ ہِندی زبٲنۍ ہُنٛد لفظ ییٚمیُک معنی نژُن تہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ پھیرُن چھُ یہِ رُکُن چھُ مرثین منٛز تہِ یِہوے معنی تھاوان گتھ پھیرنہٕ وِزِ چھُ ذٲکِر دٲیرس أنٛدۍ أنٛدۍ گتھ کران کرٛیک یہِ چھُ مُکمل کٲشُر لفظ ییٚمیُک معنی زیٹھرٲوِتھ تہٕ ناد لایُن چھُ مرثین ہُنٛد یہِ ژوٗرِم رُکُن چھُ زوردار آوازِ منٛز ویداکھ فریاد یا پٲغام واتناونُک اکھ اہم حصہٕ آسان نشست یہِ چھُ فارسی زبٲنۍ ہُنٛد لفظ ییٚمیُک لغوی معنی پتھر بِہُن چھُ مرثین ہٕنٛدِس اتھ پوٗنٛژمِس رُکنس منٛز چھُ ذٲکِر لوٚت لوٚت مصرس پٮ۪ٹھ چھیٖر اند واتناوان
अमि पत्तु दोयमि छेरि हुंद बरखास्त शुरू गछान। कशिरन मकामबंद मर्सियन छे यमो तरकीबी उनसरो अलाव तरकीबी अज्जान हंज बगरन यमि आई करना आमच यम छे हमुद, नात, मदा, मोजज तो दर्द। हमुद अत इब्तदाई हिस्सस मज छ खुदाई सिंद तारीफ तो तौसीफ बयान करने यवान। नात यह छु सु हिस्स यथ अंदर पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंद तारीफ तो मोहसिन बयान करने यवान छे। मदा यह हिस्स छु हजरत अली अलैहिस्सलामन तो तिहंदन अहले बैतन या औलादन हुंद रुतबो बयान करने खतर मखसूस आसान। मोजज मोजज हिस्स छु अहले बैतन हिंदन मोजजातन तो करामातन गशरावान। दर्द अत हिस्सस मज छु मरसियुक बुनियादी मकसद यानी करबलुक जिगर चटवन वाक बयान सपदान। अज्जाई तरकीबियन लर लोर छु मरसियन हिंद हवाले यह कथ जान जरूरी जे प्रथ कुनि कशरी मकाम बंद मरसी मज छु मुख्तलिफ बंद आसान। यमन बंदन छु मरसियन हिंदिस इस्तिलाहस मज छीर वनान। अकिस छेरि मज छु 19 मिस्र तो कुनि 15 मिस्र ते आसान। यह मिस्र छु बरखास्त, दुंबाल, क्रेक, गथ तो निशस्त। मकामबंद मरसियन हुंद वजन छुन बदलाव हेकान यथ। प्रथ मरसी छु गोड़े मुकर्रर वजन करना आमुत सु छु तथ हमेश खतर रोजान। वचुन या गजल फार्म मज यम कशरी मरसी लेखन आमत छ तिहंद खतर छुन यह गद। तिमन मरसियन हेको वजन तब्दील करित।